srijetao je vozila koja su se sklanjala, on je blendovao i tako došao na petlju i tamo se oko dosta nedolično ponašao. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv tog lica. Molimo vas, uđite u SOS kabinu, stisnite dugme i nazovite komandni centar. Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo, evo, i nama je to smiješno dok ne počnemo da razmišljamo o ovim ostalim koji moraju tuda da prođu, a njima predstavlja to opasnost. Imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela na sjevernom dijelu autoputa 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da odspava tu. Ovo su i priče i teme za psihologa. To što nama može pasti na pamet, to ja mislim, evo, tu su ljudi koji su rade kao podizvođač kineske firme CRMC, oni su radili u regionu i van regiona, nisu ovo još sretali. To su mahom starija vozila, što je najvažnije, nije bilo povrijeđenih.